wana egemende galala yo ema sana lunga tanano sa apa asok na dua makako ya pun ako antaran ta yang karasa pero pita nasara yang amaro pesade sa pita nasara naya di corona Namilani ang ulaman ay gira pagede nahalisip mira nahaya di corona ai do te toale ya hi solo tana tana lame anangu sopa pangangano ya sei de toda ya de deu mangalo ya di corona genau nunggu demi tanda Ali ayo ora nai de deu mangano ya kana na pa pemagi papa naya anasa doloy panida anak lagi keberume anik yanang kukoda anau bani yo tangkapan biba ko ke
papantao sa ginawa mo along nakahiyaya na pandapan para buri na rin nakakura mata sa tunganya nakahadi daw noran nina nakahubadi kalukanya ay daw na tore so tawa pa pagaling pa ako di kaninawa anang ubaraw tagay sa kapapantaginayan akay duda tuwaday yagi yaso dutan na di sini akhirat kali ko ay kata nanay di daw pangerito akay ada to kidula karena tidak kesinang dia benda aku ina yo malai katobe kasih hari denako katong rambeng akay dedaw datore akayak isinubon na anak paisa hilimbanya aku sadar anay dedaw na laban akami ati kurinin asokan ayari narina mai kata deni yagi nawang kahinya anani ko dan nakapantong anak asaw na ko sayang di sini
sa hinawa ko. Anahin mo na kuniyan, asanya mana katawang ko. Ibenari dosanya, nahai dewa dewiya, upaminya butinya. Yang tanah pemana, saka papantarinaya. Anang uso ka panganganon na, anak kaderiya pinanang. Anai gira paredennya, anadi semanda, tanah dewennya, anak dia minaya. Nala mata ko ba, ako'y parin sa mansiya, ang nakatana pagpimana. Anak uwa kang bueno, ay duda to alipese, anak uso ka paredia, anihaya de tuniyelina, kanabe ako din mararang sama-sama niya. Nangay lumangay, anak ba ninyo tangkapan? Ani ba ako pa pemurang? Ako ba pengunguban? Akadiya na pandahan, akay papedalina. Ako sira na pangulong, na napagmakin, nainaw noragisa, yakata na pagmana. Sa ino ba kurebong so salamat, sabi na salamat. Thank you.